Sarthebe hithi roiso se hemnang ka chelele darajo asar pila pen asomaratu manghu pronglo. Diphu Pirbi Market along 20th Battalion CRPF atumpen barpi barso kitia hemkimi kangpupon. Korkanthi constituency along RIDF scheme pen sai kiklem ke pang chengpong. Kardom pinigar bingnong live at Abirta longpen nilisa Juli baby nonar juik tha Abirta tonpen. Lakha Kret Roxy so Chengthanta constituency ka parlo Rongmongwe police station angkang Rongmongwe lunse timung arong amikar Sarthebe artaning conflict ebra pho kidamtang arkoini phai sirkep arni Adap por phai sirkebra chiti mapor malom amethanga hempen barsi inglong arit an birik hanso endampen Rongmongwe hithialong chojor cholang dunji pura bar juipen nonpu angta hemnang ka chelele tera jok asomarpen asar piatum manghu pronglo Ahem pu hem kabinet benajok osomar lapen asar piatum mekri meglang jomove junmove pensi donanglo halapu Sarthebe chor setame bangso pir theben kachevoy ajir ding o ilang lapen asomar bang hiniatum seta artaki jum heklang benajok nona bangki aphi pensi hem honanglo lapen Sarthebe asar pi setame kikri kesar arta penajok thangna rasai setame ki klemon epen asumara tuma phan kachelana pinnangan aduk donanglo Ito nang li supo amen ko puig lo. Non jitu abang ka betet abang ha. Sarthebe. Tang den komentuar ni pensi dag hempen ka tamig lo. Korban peni asani sida. Diri kili. Kaya usumar pangi pon pidani. Sani ki. Pangi nang dun rib ko. Ma usumar pon pidani. Sida. Ini masih diri kili kada. Hempen rike ko anak ka hilolan. Bok hari bangke ang ring hong nyong chom dula nam da do ho biri ke din da Inde non nang le tum hem ke bangkwan dolang ante lo la thong na ni La soajok kangbodet Sarthebe phan Rongmongwe arlok rong isia raratum thur pak pen penangan inglong arlok ridamlo bontanon puanta thek long lelan lapen bangso pir the pen tong kavedet lo ne mate ke dolang ni non puanta pang thek bon long lelang pusi lunse timong arong asar ahin pen nang pachini dun ke da pen bar ke ni no baji asi no baji pen dam lo birik lik dam lo ke lukote no pakadu jamrong adu ko birik kiwani phanta beta do jamrong lo asi alang li hadak pen nang chirui elo pulo ke la su pen ke wang mat bang teglong de lo hem ta nang le de lo asi ke dak rong pen ta thang ta ke chhong ka cheng chek ta ave hemi si pen ta charbu chek ave pot si no baji bar lo ke hadak pen ke wang da poi hoi si hala ni supu jo sing bang thek dun long pu la si wang da pra ke ni tum ke aju nang le de lo pu tho dap se kun ni tum si la usmar bhani pen ni tam tarlib lo ke thang asin ta thek long de lo la sin ni anse ko wang thu si rong pen ko ching wai thu si ko rong si than si ridam mang se ko chu pinan por 8 baji ne por si ni tum dak hem nang chili lo bang theklong le ma si itum hem bang du La simadu akorti ingjera tumle alang liphan theklong bosetami la screen along ke baklang pona mobile number 8812861480 along kapachini vekja phansi kachuningri padupon Rongmongwe ben lopsing terang karbiang long live Gedamtang arkoni bhai Kret Roxy ni Diphu Pirbi Market along 20th Battalion CRPF atumpen jepatir piponsi barpi barso kitia hemkimi kangpupon Diphu Pirbi Market along rara kenang sot nai mate barpi barso kitia hem donang ji pupen CRPF atum kedamtang porpen kimrang ponlo La sojo kedamtang arkoni bhai Kret Roxy ni kimrang patang pon pamisi kangpuamai deng ponlo Bangso ajay megalong 20th Battalion CRPF atumpen chepatir piponsi Maya long alohia manpen rat sai klembang tingkreng rongpi nominated MEC Ajit Kumar De Ward Commissioner Simon Phangchola pen pinangan kit hegi ding atum chetongdun
บางสวลองอลุเฮียมันเป็นกระเจตองดุนรัดไซเคลมบังติงเคร่งรองปีเป็นเพรังแกเทงโนกระดิ่งเจปนาเตงเก 20 Battalion CRPF ตุมเป็นดีพูปิรบิมาร์เกตลองรัดพันอิสิเมเซนอวาร์ไซปีปอนโดละบางสวลองเป็นติบอกเตไรกุลาดเกดอตุมเซตามีอวาร์ไซลองปอนโปละเป็นลาดักมาร์เก็ตคอมมิตี้ตุมเซตามีละบางโซบาร์ปีบาร์โซกิเตียเฮมไกเกเซตามีกะปังเทิร์จิรเป็นกีบีบอนเจพันตาคาชุนิงริปาดปอนdi market long 20 Battalion CRPF cepat itu dan kadang waktu malang itu toilet di la di market area la bazar long gitu tuan panisi awal sai di pon civic action program ahin ben alang itu la dak isi facility di pon dak market long ko an la dukan la ini dukan itu sistemnya waktu alhamdulillah dak masuk toilet use long ko la panisi ke cuni di bangkel la dak market committee pan jelas so CRPF tu manggil ada bang hijab lah, tapi ada bang tir veggie bang kaki mata kepang tir kan, lalu tu mana lalu toilet bang use pun kami kait nasi isi kecil ni pun tak. News report Karbiang Long Live. Rural Infrastructure Development Fund Mateti Hekpen RIDF pen Inglong Sabor English School along additional classroom kasalam kapang chengpon jia phanpura EM Raju Tiso Hinpen Hemanujok ke sompidun Kedamtang Arko ni phai Crete Roxy Arni Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Inglong Sabor English School along RIDF pen ang ke pale additional classroom Hemanujok EM Raju Tiso Hinpen sompidun si sai ke klem pang chengpon Bangso ahut Korkanthi BJP Mandal Committee Maipu Dolo Ingti Thanbang Sensing Tokbi Sakti Kendra Uttaminghi Timor Cha Maipu Sampanika tung pendanglok penangan manping ke doa bang phubang phiatu chetong dunrinti Bangso school along kedamtang penangan aning kanpen classroom ke dor de pena jok penangan ki sung chichak nanglo labangso phuthak EM Raju Tiso phan ke pachini pona tengpen lapuson additional classroom ke pali pipon thega jok EM Tiso sang holapen KACCM Dr. Tuliram Ronghanga phan kachuro pachirpon Bini ladak Korkanthi homosti ke palopon Inglong Sabor labangso school long nitum RIDF labangso scheme pen additional classroom labangso ni oke sompon labangso sai bang kini tum ke chengpon silo si RIDF scheme andar pen bang ke electrification tado lapen partition wall lapuson tado labangso scheme bang ke mane mission pen akama bang chunponang ji po amen pensi ba ajoini si litum Karbiang Long Autonomous Council agai CM sar tame kado ko party tum tame cerap citu du nangi langdu nangji pusi kapin kado lasila bangso mission pen ke pachun poni masin litum tame dak local mesi pencenglok laben litum dak party local committee do pencenglok litum bangso bangar pucen pon lo RIDF pen nang ke pare asai mission pen ke claim ke pachun ponjia phan kachelang dunang jipu CM Dr. Tuliram Ronghang ke pangdak pona tengsi local EM Raju Tiso pen Mandal Committee atum Chihumri dunsi ke paklem pang chengpon lupusi BJP Mandal Committee amaipu dolo ingti ahin pen ning jepong RIDF scheme dak ni tum school Inglong Sabor school long nangle lo so nangle pen itum kaching honna Autonomous Council EM Tiso sarsi share anujak nang elo Dogmoka pen semsing ingti Karbiang Long Live Hawar ke hat constituency ke parlopon ira dighalpani borkola tiva rongalong ingdeng ke thom tiva tisu aronga je talon ponsi amina alama ki lapen arona tang pindeng sumpot hai hui kating ni pon pe de ja phan kachathan chimon padopon Hawar ke hat angkang along tame pinang an tiva khaido setame amithang alam aki pindeng sumpot ka cheting nipon erasonsi nang manlo la sojo kedamtang suri hini ra kresir cap aning kanpen ove kimi risoi jangla pen akisara tum puthot amithang akhaya phan chematha pon thusi ira dighalpani borkola tiva rongalong tiwa tisu aronga je katalon pangcheng ponsi kedamtang ar koini phai crate truck arni an ingdeng ke thom tiwa tisu aronga je mesen pen talon pon labangso tiwa tisu aronga je katalon ponalong amethang apindeng sumpot pen chenglok alam aki anparta jutang jubara phuthak an sose kapacheng thurpon thekjia phan kaching waiching sai setami mai pado ponlo
Bangso ingdeng ke thom tiwa tisu arong aje katalon ponalong aluhia manpen Hauraghat MLA Dorsing Ronghang EM Khonsing Rongpi lapen Uping Maslai MSc Anparta Borkola tiwa arong asar lapen riso ejangatum chetong bunsi ingsam jinpen pachun pondo তিৱা সকলৰ গাঁও আছে বা এনেধৰণে তিৱাৰ যিটো জনজাতীয় যিবোৰ উৎসৱ উদযাপন কৰা কিন্তু আমি বহুত ভালে পাইছোঁ গতিকে যোৱা বছৰৰ পৰাই মই কৈ আছোঁ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু আমি সকলো সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনতো বঢ়াই যাম আৰু এই উৎসৱত মই খুব আনন্দিত মোক ইয়াত মাতিছে আৰু মই ভাগ ল'ব পৰাৰ পৰা মই বহুত আনন্দিত আৰু এখন গাঁৱে আজিৰ পৰা 3 বছৰ হৈ গ'ল তেখেতসকলে নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতি এইখিনি বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত একেলগে একত্ৰীকৰণ হৈছে আৰু ওচৰ পাজৰে যিমান তিৱা পৰিবাৰ আছে তেখেতসকলে আহি মানে এখন গাঁও মানে উৎসাহ দিছে মোৰে সমষ্টি হয় আৰু আজি ইয়াত এই সমাধি যি অভাৱ ইয়াত দেখা গৈছে তিৱা সমাজৰ যি সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক এইখিনি আমি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় MLA ডাঙৰীয়াও আহিছিলে ইয়াত তেখেতে ঘোষণা কৰি গৈছে বাউণ্ডাৰী ৱাল আৰু আৰ্ট ফিলিং লগতে এটা কোৱা এইখিনি তেখেতে ঘোষণা কৰি গৈছে আমি Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Pinya Adap Abirta ke lapan sikang tonik lo domi thak me arni ke me